Kweletu 10K bese beyaplana ibhoza nalo muntu lo uthini sidekick ye-boss le uyayona yakweletu April 10K ithi iplani yabo ile ukuthi bazomkidnapper for 1 week. Mengabe kuwukuthi akekho umuntu ofika nemali ye-ransom ezoba u-10,000 isikweletu vele leso abasikweletayo bazombulala. Ke kutshela yabo leza zinto leziya i-10 ade eyiphethe eyonikeza April imbali ne-necklace ungitshontshe lapha kubo yabo la ehlala khona ngangitsho ukuthi umuzi we-stepfather sakhe kanti ikubo like ikubo ko-stepfather ukhona ubaba we-stepfather sakhe umnikazi wendlu lapho udinweni ubaba wendlu diniwe usexabana ngisho nane-light ukuthi ukumosha emalini thiwa imbali leza